Padasak man mo't share ti istorya ng paspasensyahan yun ata medyo nagulo. Siyak nga road ni Maria. Morena, tasakto lang matbagik. Ba't hanak mo't unay na pintas, taraki lang nga talaga. Siyam, kami nga agkakabsat, maikalima ni Antiyo. Ti parents me kat farmers, gamduray kasjay, medyo nalaw mo't daga kantalon da. Ubing kami, kat kanayon da kami itugot in EJ farm. So as I grow, naamak kasanod riga ti biyag. Dagijay kakabsat ko nga lalaki, kanjay nauna nga babae, mas pinilidan ti makiapan uma, tamas kayat dati agtalon, kan ag garden, ta at least na ag-harvest, dakkel maganan siya. Ngamsi kami nga talo, into limi nga nag-eskwela. During my elementary years, kailangan mi pagnaan ti halos 2 nga oras inga na school. No pa nagtutudo, adda pa yun pitak-pitak nandiya suot min nga makadanon pagadalan. No mamingsan ti balon kat kamote, no maladaw kami agriing nga agbayot ti rice. Nakagraduate na ti elementary, bali 16 kon in that time. Hindi gamin kala halos 10 tawon santo ag grade 1. Tano lower age handa kamot maasikaso nga yapan school ti parents. Tamas priorities da, ti ag trabaho, tama itada kanot ni ti kasapulan mi. Kan halos IJN mi mas kaya ta ag garden kaysa ag eskwela. No amom isurat nagan mo ustonan. Kalajay mindset dan. So halos kadigijay ka age ko, IJN mi adan asawa da. One night, ada imay ijay balay nga baro ni Jimmy. Amok ta ka barangay kumat. Tas 2 years lang agwat mi. Kan syempre ada piman looks na, kan nagagat nga trabaho. Takala ison titimak takdar nga ama di kajay kakabsat na. Tanasa pamot na awan ti amada. Agpakpakada kan papa nga agaram kano. Dinamagda nga road no sino kadagiji babalasang na. Sinmong bat kat syakmat kano. Nagtongtong kami garod nga maimpakpakaunak. Kanyanan nga agiskwela ak. Katisong bat na piman kat agiskwela kalata tag orayak. Katgapo garod tawan high school IJN mi. Napanak nagyan kanda uncle. Jikabsat ni papa. Ija sa bali nga province ta maituloy kat eskwela. Nagrigata kailangan manan magnati manong nga oras santo makadanon school. Tas jay dalan han nga rudin nga semento nasangat pay. Kam kayat ko talaga makaturpos panagadal sinkar karigata tanya ngay nga rod. Once a month nak agawid jay mi ta nagrigat lugan tas kailangan akmat ta tumulong kanda uncle. Basta agawid ak, umay ni Jimmy, jabalay piman, mang kumusta. High school nak pay lang, tas or-orayin nak at college pay. Kasi jay kanayon, idamag ko bagik. So mamingsan, inbaga kanya na nga no makabirok man di sa bali, or no mauman nga aguray, kat ibaga nalatan ta maawatak mat. Ngam medyo nasakit mat lang ti side ko, takait ko sunan, kaso, di eskwelak ngay. Taada pa'y balak ko agtuloy college ngam tisong bat na. Makanayon kat isimpam kit di eskwela ta orayak ladta sika. Mas timibkar ti arapaap ko. Makaturpos ta nagsarding day duwang hapsat kon ti parag eskwela da. Kat syaklangan piman ti asahan da mama. Nag-graduate nakgarod ti high school. Kat ni Jimmy insak sakripisyon na piman makiumay kanda mama ta maki-attend ti graduation ko. Dura eda ko matrabaho na ta pa nagka-harvest mat na time. Nagtuloy nakgarod ti college, I enrolled midwifery. Mas narigriga ta nagtransfer nak ti sa bali manan nga province. Ti jay lang ti ada course na nga kasya idi. Di bali 2 years lang mat ko naklagtan ti panunot ko. Pampalag-anrik na kan iliw.
Narik nakpiman panagay ti parents ka nagijay kakabsat ko. Dura da pamilyada. Nga makaturpos nak ang titinulong kami ta ada mausar ko ag eskwela. Na makaawid nakbalay apa nakagburas kape or makitangdan ta ada allowance nga ipanayon ka kadakwada. Ni Jimmy kasjelad ta umay balay nga kumusta kada agawid nak. Makiistorya. Same time makimamutan kan papa. Namaminsan agdamag nakmat kada gijay kakabsat ko. No kasano ni Jimmy kada awan nak enemy. Di bagbagada kat nagagat matlat ta kano kanoa. Ten pasadong nakano ni mama na nga trabaho ta medyo bakat matanan. Kung umaymot ka ni mag mabirbirok na para kanyada ka nagijay duwa nga adings na. Kaso medyo artak lang nga talaga. Ag second year nakidin. Di nakadanon balita nga napuorin dyan balay mi. Halos awan na isalba ti parents ko ta the farm daiji nga kanito. Tas awan mat kaaruba mi tanay may sa dyan balay mi. Imbag pakit diten kagumaan dyan buridak mi. Nga napan inala dyan kahon nga naisin sina. Banda pagturugan da mama nga nagkaikabilan ti titulo ti daga. Birth certificates mi kan basit nga ornong da. Nasakto paawid din nakita na kano nga mapupuuranan. Diyan palay. Kat dagos piman nga nagtaray barang kano ada maisalbana. Tanapigsan di apoy. Ti magbagada nga kos na kat haan nga natay di apoy ti songrod. Kat impaigid data awan mat kano mailuto. Kaso nasilag di papel nga susaran ag apoy. So nagawidak nga dagos. Makapasangit ta dumat memories kan umuna ajay nga pundar ti parents ko. Inexpect kon nga han kanon patuloyan nga eskwela. Gapo ijay nga pasamak. Inbaga piman ni Jimmy nga suportahan nak. Pailang tajay pa nag-eskwela kingga na makabangon nagijay naganak ko. Han ko kayat tamabainak kanhan kami pa'y agasawa. Namdagos nagtitinulong lagi jay kakapsat ko nga nagpatakder basit nga mayat nga balay. Bagada pansamantala kano kaso naging pansamantagal gayam. Umadanin ti enrollment kat hanak lang nagtagtagari. Panggap jay panagadal ko. May samalam nagdamag ti parents ko no kaano ak manan kano ag subli jay boarding tani asidig matun ti pasukan. Nakalwa akturay kas jay sitwasyon nga nagado kailangan gatangan. Magamit ijay balay kat nagilasin gayam latta ni papa para pa nag-eskwela. Nagtuloy nga ro nag-eskwela kat kaasi ti apo nakagraduate nak. Insak sakripisyo da mama ta daga nagamit ko nga nag-review kanapan Manila para iti board exam. Napalabas may sa bulan, remore result kat napagkasata na akmat nga nakapasa. Nagragsakrik na, ti makaturpos eskwela na, nga mas naragragsak pa'y makitkitam jero pa tinaganak mo, nga proud ka nakaisam nga mang istorya, nga ada nakagraduate matlang kanong anak da. So, rinugyan nagijay ka barangay akmatan nga ron, nga ibaga nga ba? Kan ni Jimmy nga nakaturpos na kanon sa mabalinan. Nakasarak na kpiman nga dagos trabaho iti municipal clinic. Akas midwife, first nga sahod ko, inted ko amin ti parents ko. Inpasimpami iti balay kan nagiti kailangan kakabsat ko. 2 years mat nga halos ti sahod kat naipay iti pamilyak. Tas in-enjoy ko matan ti kinabalasa nga kunada. Pasyar ditoy kan mangan dita. So 2 years pa nga rod manan nga inuray nak ni Jimmy. In that scope of time, na permanent nakmutan. Santo kami nagkalaysa ka ni Jimmy. 8 years na pinaguray ko naman. Tata, ada talo nga anak min. Kagagraduate ti college din na una. Second year college jay second. Kan grade 12 jay last. Siguro ada nakapansin nga apay jay story kat hano na detalyado kon kurang emotions ti main character.
Takaagpaisuan na, kat proudly, I am the prettiest and kindest second child of the main character. Close kami kan mama, lalo ta siyak lang the only daughter na, nga mas close kami pa kan papa. During senior high school nak, dili na magkuno kasat no na palabas biyagda, kat inayon kun love life da. Ni mama excited piman so na nga mangistorya kanyami, no kas ano. Tas i-check ni papa na ada kurang or na ada nasubraan. Before ko in-post kat in-pabasak pa lang kan mama, then in-approve na mo tiko in-comment na lang kat sukata kano jealous part. Tata ada talo nga na alas kan nagsasadot nga anak min baga nakit din. I was so inspired, so I narrated the life and love story of my parents, especially sa side ni mama. Kasi halos iso na nagagat nga agbingay, kasano biyag na, idilalo no adda dilawan na, kadagji aramid mi nga kakabsat. Han ngay maawan jay si kami, idi kastoy kasjay, take note, han kami mat nga perfect family. Paminsan aga pati parents ko, adong mathaan da pagkinkinaawatan. Ngam stay strong damat piman latta, kanaga dumati struggles mi, ngam dure kasjay, kasi ti apo na overcome mi, mat kas may isa nga buo nga pamilya. Kan sapay ko tagtultuloy. I decided nga ibingay mga tabarang lang ko kadagiti teenagers na padak, kat makapidot the lessons nga mas i-prioritize tag eskwela, tati pag panag-asawa kat makauray, kanayon ibaga ni mama. Kadagiti naganak matan. Thank you ti Anos yung nagdangag. Stay safe and God bless everyone. Maria.